هرج دەستپێکا بردومانên فڕوکەین تورکیا ji bo sunûrê qeza Amediyê taybet sunûrê Nahya Şirazê li devera nêrve û rêkan û dûskî jûriya. Nêzîkî 26 gunda li vê deverê ziyan vêrageheştîne. Hawlatiyên wan gunda jî dibêjin. Piraniya derametê me li vê deverê hata sotin û ji ber metirsiya bordûmanan neşiyandî îsal ji dara zûbaxên xwe sexbêr bikin. û dixwazî qerebuya me bihête dan. زیانک و زیاده آمازون یا دوره کفتی یا خلکی جی کفتی و خلک دو خوزا قرابویت کن بس اف قرابویش کیب کن چونکه اف قرابوی ام هر دبارت کن و دبارت کن کس بر پسیات یا خوش به چند دیار نکتن تنی هکر ایدانه که روزنامه موانی برای که کانال کی و کی هوای ویروس نبیدن هکر کس دی چهل بیسته تون نه نبرم بر بچندی مردمان ترکیه تن منطقه قصفت کن عالم یلویی اگر پیشتری به هوشولا gelmedi ya da revitin sanışı bitti deve. Piştingi o geri bad bitti doğru sojit, razet sojit, meot sojit çıtış nemoya. Hem itiş sultan. Ula zarar komazdan mahmiyot kevidin. Rêveberê Nahya Şirazê jî li ser ziyan û qerebuya xelkê wan gunda dibêje. Egerê burdumana gundê Sunûrê Nahya Şirazê ku li rêkefti heyva heft 2015 hat bû encamdan nêzîkî 26 gund hatbûne bombebarankirin. Texmînkir nazar û rizyanê diyêşnê xelkî li vê deverê têda hate diyarkirin di wan vedîtnana ku hujmê 1 milyar û 24 milyon û 587,500 dinar zarar rizyangehê bûne xelkî me ji wê raporta hatiye vedîtna هاتیه کردن مدانه جهت پیوندیدار و هر وسا رقم حال پارێزگاه دو که دا هاتیه بلند کردن بو وزارت نافخو هر وسا انجمنی وزیران چاورین او پاره بید. Devera nêrve û rêkan û dûskî jûriya nêzîkî sunûrê Tirkiyan û piraniya caran hatine bordûman kirin. û nêzîkî 3000 dûnemên erdê dêm û 200 dûnemên erdê avê ji bilî bi sedan mêşên hewlatiyan hatine sotin. لو جی هولاتیه الوانگودا داخوازا قرابویا درامتی خو دیکن نیات ورمارین آرتی ناحیه شیرازه